جبو خزمتا گلی هریمی و بدویا باجاران شاردارین هریمی هر دم دناوا کار و خباتان ده جبورونی کرنا باجاری دیرگی شارداریا گل دست به پروژه چاکساس کرن و دانینا روناهی لکولانین باجیر کریه. اف هیاما دومهانه کو پروژه لناوا کولانین دیرگی هاتیه دست بکرن. تیکلداری پروژه اندام شارداریا گلیا دیرگی سلیمان عبدی بحثا پروژه و دانینا رونیان لناوا باجاردگه. سبيكا باجاري ديركي مدخلا ديركي برادايس حتى نافا سوكا ديركي او ما تمام كري وكدي شارعي منتجع جراجي حتى مشفى وطني اوجي ما دس بكري اوجي خلاص بينا وج مشفى وطني حتى ساحه شهيد بيرم او قاده شهيد بيرم اوجي ما شكرنا والقاده شهيده يا نافا سوكي باجاري دير كده اوجي ما خلاص كنا وافريا زهيري جين هم دس بكري اوجي ما بداويكن وخطا كورنيش يا هوير دوري باجاري ديركي حمومه تمام كريا وبروجي ما يدوي دجي او جي دما وي تاخير ديركي ونشكرن او مشروعي ما بردوامه حتى باجار حموري تمام كرن برپرسی تکنیکی یه پروژه عبدالجلیل جاجان گوت کو او زحمتیان د آنینا آمورین پیویست جبو پروژه دکشینن. طنجي ما قال كي تشيبون المواد هذا مواد كردستان عراق امتينين جيش اوروبينا وصار متكلفه قال كي حياه امتينين مشروع جير حسابي ولو نباني بالبلديه قال كي بكلفه قي جبار انه ام تحصل كهرباء بينك دير كده ام تصليح كامل كان تصويج كان دهان كان باجيزه قطيمه قش المانينا واسبانينا وام قال كي تعبنا حتى ام بات ستحقين. پروژه جعالی شارداری و لناوا باجاری دیرکی حیات واهی کولان ببن بروناهی دوام دگه.